kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakita, ti sufa nga in-deliver da iti balay ti kaaruba tayo, dulpula kay. Ay nawa, apay manen ti sofa, an-anuam ti sofa. Kaya't kumutikas di asufa lakay. Anya, Tapno masukatan mutla ang tidaan asufa tayo pangalaam ko may ti sofa. At daya mat aglaklako iti sofa dito lugar tayo. Datata kaloy ngay. Agkus-customize dagi jay iti sofa. Saan ka day? Ayun, amang ano nangina mo. Ay kat maikarigatan Di bali ata mausar mo lang. Sige, kasaritak to ni Tata Kaloy. Kastoy ti sofa ti kaaruba nga in-deliver da itay. Kastoy mat ti kayat ko. Ngamtay at atidog tapno may mayat. At ka di pangipwestuam. Nalawat ti salas tayo. Mabalin ijay. Agkus-customize kayo iti sofa, saan ka di Tata Kaloy? Luad dati agpa-customize. Mabalin lang tamay. Agaramin kayo man nga rod iti sofa akastoy Tata. Anya size ngay. Kitain nyo ti size ang nakasurat iti ladawan Kastamot lang ti kulay na. Un Tata. O sige, isuti sa runok nga ramitan. Numalpas ko ti order na. Isu na lang ta masapul nga da down payment nyo. Ay no, masapul ka di pa iti down payment? Una! Tapno sigurado nga laan nyo. Customize tumad na ito. Komplikado. Sana mabalin nga igul payment ibayad may no malpas yaw. Talaga ka sa pulan ti down payment na kong. Sige. 2,000. Mabalin mo siguro daytan. Wag. Mabalinan. Tapno makasigurado kami mo't nga alaan nyo ti ipaarabid yaw. Sino ti akin order iti sufang aramiden nyo, tatang? Dadulfo ang kalugaran tayo. Ne, itaman pa'y anag-order dagi chay. Na siguro kwartada. At ay ngingin na disenyo matikayat na. Kita man, tatang? Kastoy ka nung teramida. Ne, komplikado pa'y ti disenyo na. May diskartya na Tinapatay kita danag-order. Isupay lang tama na. Dimawat kayo ka di iti down payment kadakwada, tatang? Wait, adayin ni Dulpo 2,000 iti May. Nasaya at matno kasta. Tapno makasigurado tayo nga alaan dati order da. Kumusta gaya man, ti sufa nga in-pa-order ko ken kadulpaw. Nalpasin ba kay? Nakasarita ko ni Tata Kaloy. Ti order ta kano ti sumarunong aramidan na. Naimbag man ta saan adimawat iti down payment. Di mawat kidi Ay nawaw, manungay ti dinawat na. Dori bula ang tinted ko. Tay sulaang mo tinabati ti kwarta. Kaano nga ta amalpas day ta asufa? Naitang, tiyak sigurado. Depende, ti kinapaspas da Tata Kaloy Nupaspasan da, malpas sa dagos da jay. Ay na, magagara na kun lakay. Kaya't kumati agtugaw iti baro asufa. Makauray ka ka, di ba kay? Malpas tulak tanay jay. Mabit man lang, Dulpo. Abay ka di Tata. Dandan ni malpasan ti sufa ngayon parabit mo. Kita man no mabalinin ti kastol. Ay nawaw, nagpintas Tata. Kasla sufa dagiti baknang. Awanan ti baliwan tayo. Awanan Tata. Kasta ti disenyo kan kulay akayat kao. Isagala yung arudan ti bayad yaw. Tadandan ni malpas da ito yaw. Nay, nagpartakan. Una, ta nagpatulong ka nagiti ka na ka. Numalpas yun ti sufang order me. Masapol nga alam niya dagos, Tata. Una, tapno
Luad naman ang igatang ko, iti materialize para kadag iti sumarunong orders. Ay nawaw. Oh, ada ka di pare ko. Ah, ay kuha tata, awan. Awan mo kiti. O sige, agpatuloy akon. At dapay nga di trabaho kita. Bagaanda kami lang, numalpasayaw. Data jay customized a sofa nga order da, tatang? Uy, isuday tam, nalpasan. Ay, nawaw. Nagpintas, tatang. Siyempre mo na. Sakpay ti ko nam. Sana mabalay na madismaya na kiti customer tayo. I-text ko ka di dagiti nag-order, tatang. Ay, wan. Ibagam, tapno isagana na tibayan ta. Okay, tatang. I-message ko ni Alma. Ay, wan gayam. Salud-sudan man no isudat yung may mangalan ito'y balay. Unaw, itulot tayo ko yung balay ta. Ay, awan mo't gaya man tilod ko. Sige, tagpaludak biit, tatang. Di mo liplipatan ti ag-message ka na kwadawan. Isupay mo ta ano mabayaran ta. Agtugaw kayo, nanang. Agyaman na anak ko. Nay, mayat samat no sukatan nyo tidaan at ugaw-yaw anak ko. Abot-abot mo't ngaminan. Masukatan to dayta, nanang. Adu ti sofa ala ko da ijesintro anak ko. Saanen ang masapul agumatang ijisintro, nanang. Ay nawaw, pangalaan nyo ngay nga raw. At datiin pa customize mi kada tatakaloy. Nanginan samat ti customize. Talaga anangina, nanang. Ay jay nalaklakalat ta kuman at ginatang yaw. Ni nanang mo't. Customize nga rod mo't ti kayat may. Unangam no da tayo amarigrigat. May mayat latta ti agbalin a praktikal anak ko. Anya nga iti ko na anak ko. May deliver ka na iti balay na. Uno umay dalaan dito balay. Di da pa'y mo't sinungbatan ti awag ko, tatang. Ay nawaw, apay ngay. Uray dagiti text ko. Di da pa'y rineplyan. Apay ngay nga ta. Awagak tumanin ida inton madamdama, tatang. Ang mga nubi sila ang dagijay. Sapay lako ba? Tadi da i-cancel ti order ta. Ay, saan na mabali na basta i-cancel da, tatang? Dakkel agatad day tanubi lang man. Uy nga raw. Sapay nag-overtime ak. Tapno lang malpas ko ti sofa nga order ta. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayong agsingir. Kas na ko nakitayan. Saan amabalin basta i-cancel da ti order da. Sino dyan mawag? Dulpula kay? Ni Freda, nalpas ka nun ti sofa nga order ta. Ay nawaw. Paspas da. Dahil tangarod bakit? Sapay awan ti kas onhan ko ita. Uray siyak mo't Apay ngamin nga inaramid da adakos. Mabalin mo nga inton sumaro na abulan langan. Anya nga yung daramidan ta. Anya nga tano agrason talaangan lakay. Kasano ko ma? Mapan ko kita anti sofa nga inpaaramid mo. No adda akon ijay, ibagak asaan akas jeti sofa akayat ko. Uwan ang dayjay mo tinagsaritaan mi kinitatakalaw. Common sense mo't alakay. Dramaan tala ang ida, si kakit dimot. Agin uungutak to ijay numapanak. Kita akman ti sofa nga inpaaramid nila kay ko, Mari Freda. Iso day tamakit kita, mare. Ay nawaw, day tuyon, day jay. Un, mare. Kasta mo ti disenyo nga imbaga nila kay mo kinitatang. Iso akas na ti inaramid ni tatang. Ay nawaw, diyak kayat ti kasta disenyo. Anya? Ulitot manan saan akasta ti disenyo akayat ko? Ngam kasta ti impakita nila kay mo, mare. Saan min nga alaan day ta sofa? Isubliyo lang ang ti 2,000 a down payment may. Na. Sana mabalin ti kasta, Saan nga rod akasta ti kayat ko? Dagulit ka mo? Inaramid lang ang ni tatang no anya ti request nila kay mo. Saan min abasol no saan mo akursonada. Iso adi mo namnamaan nga isublimi pa'y ti down payment yo. Sika no kayat mo ti maipabarangay? Ay uray pa'y agpabarangay ka. Sa anak nga agpaabakken ka, taamok asyak ti husto. Kunaklakit din o may daynala na ita sofa anak ko. Ay, saan ka no akursonada ni Mari Alma ti kasta disenyo, tatang? Ay nawaw, kasano din na kursunata.
Kat kasta mo timparamin nila kay na. Ang nakanyak nila dawan ti sofa nga inted ni Dolpo hindi kay. Ipilit namat nga rod ti muna tatang. Ti kayat na pa ikat maisubli ka no ti 2,000 a down payment da. Na, customize na ita a sofa. Dayta nga rod tatang. Saan ko pa ilaang nga insubli ti kwarta na ah? Eh, kasano nga rodan na itan? No di da kayat nga alaan, masapol nga ilako ta iti sabali tatang. Sapay nagrigat agbiro kiti bayar. Ay, iso asaan ko pa'y nga insubli ti down payment da, tapinirhuiso da tao. Kundi pa customize da, ngam di da gayam alaan. Ay nawaw. Anyat ko namin dayan, Alma. Saan nga insubli ni Freda ti 2,000 a down payment ta? Saan nga rod lakay? Ang mga kurang ti drama, iso asaan anamate. Kat no agin uungutak ijay itay. Iso na laang ata saan mat nga epektiv kini Frida. Kasano nga rodan ang maalat at ikwartata mo kastalaan. Agpatulong takin ni Kapitan ah. Ibarangay mo ida. Wan, tapno agsasarita tayo ijay. Agpraktis ka nga drama. Ah, apay masapol nga agpraktisak pa ilaan. Agpraktis ta tapno amota ti ibagbagata iji barangay hall. Ay unay kayon. Ah, Alaan nyo nga men, no anya ti order yaw. Mataktak mo ti padayo a tao, iti kastangar aramiden yaw. Di kay makibiyang tada kami ti makaamu amang sulbar iti parikot mi nanang. Ay nawaw. Aday reklamo, Kapitan. Asino ti reklamom? Da Frida ken tatakaloy nga agama, Kapitan. Anyat basol da kan kaya? Di da kayat nga isubli ti kwarta may. Kompleto ti istoryam, tapno maawata. Kastoy nga men, Kapitan. Ada ti impaaramid mi asofa. Ita, jak kursunada ti disenyo ti inaramid da. Nakisarita ak anasaya at kini Frida. Ngam talagang agpatangken da. Di damutten kayat nga isubli ti kwartak. Anya? Isupay ki di ti makaungot. Tulungan na kami Kapitan. Sayang di 2,000 may. Narigat nga ta ti agsapul iti kwarta. Tulungan kayo amang sulbar iti parikotyo. Ngam sakbay ngagdesisyonak. Kasaritak pa'y nga umuna da Freda ken Tata Kaloy. Ayan ti sopa nga ibagbaga ni Alma. Iso ka di daytoy, Tata? wan, Kapitan. Mayat mat gayam. Di na kanukurso na timparamin nila kay na. Iso adi da alaan. Saan mat amabalinti kasta? Tatang, ipakitam tila dawan nga impakita ni Dolfo ken ka idi nagpa-customize da. Oh, daytoy, Kapitan. Nasurot mat gayam ti adday tila dawan. Dayta nga rod, Kapitan. Inaramid ko timbangan ni Dolpo, di nagsarita kami. Itatanaw pasan, imbaga ni bakit na di na kursunada ti disenyo. Saan da kayo ti ayan ti parikot, Tata? Dagiti agasawa ti ayan ti parikot. Inaramid yo ti trabaho yo. Takas makitak, nasurot ti disenyo akayat da. Kasano nga roden da ita, Kapitan? Kasaritak tumanan da, Alma. Pagpilyak ida. Lugi kayo matan ano kasta ti kapanunutan da. Narigat ti agaramid iti kasta asofa. Kumusta ngay, Kapitan? Maalami ka din ti kwarta may. Da kayo matgayam ti ayan ti parikot. Nagpaaramid kayo iti sofa. Itatanalpas, ibagayo adiyo kursonada. Nukasta nga raw. Saanon ang maisubli ti kwarta may, Kapitan? Nalawag mo't siguro timbagakan ka. Ay nawaw. Logi kami mat no saan da nga isubli. Kat di mi nga rod inala ti sufa ala ko da. Isu dati tinaktakyo. Isu adi kay agin dadalos. Customize day ja sofa. Nakitak iti personal kat nasurot mo't ti disenyo nga imbaga nila kay mo. Wan ngam saan ko nga rod akursunada, Kapitan? Nilakay mo ti pangibagaam iti kasta. Kaya't yuman kansan, masapul nga alaan nyo day jay asofa. No panunutan tayo anay bag, da kayo ti ayan ti biddo. Nakitak mat anaggapo ti anak ko dito ay Kapitan. Ipilit na nga rod ti kayat na kapsat.
Saan nga isuda ti tulungan niyaw, kapitan? Ngamen, isuda ti ulbod. Nangagkaw ti saritaan da nga agasawa. Ket talaga aplano da ti kasta. Saan apudno at ti disenyo ti makagapo? No saan ati disenyo ti makagapo? Anya ngay nga rod? Awan kwartada nga ibayad da, kapitan. Anya? Dayta ti pudno, kapitan. Anak ko ni Alma, ngamjak kanunungan ti kasjay nga kinaulbud na. Apay ngay akas jay, kapitan. Nakapagdesisyon akon. Agpili kayo adwan no anya ti kayatyo. Alaan nyo ti orderyo tapno na yun na nyo laangan ti 2,000. Wano, tulungan nyo datatakaloy amang ilako iti dayje asofa. Tapno mairefund ti 2,000 yo. Nay, Saan amabali na basta irefund ti kwartayo? nay. Apay ngay, kapitan. Lugi kami no di da isubli ti kwartami. Katawan mo't inalami a produkto da. Gaputada kayo ti saan nagtungpal iti saritaan. Awanan da dumaapagpilian may, kapitan. Kasapulan mi ngamin, deje a kwarta. No awan pagbayad yo, tulungan nyo da Freda amang ilako iti dayjay asofa. Nay, pagbalinan da kami matan a sales agent. Agdesisyon kayo itamot lang, tapno agpipinirma tayon. Dayjay laangan, kapitan. Tulungan mi ida amang ilako iti sofa. Tapno mairefund da ti kwartami. Nailako tayo matin ti sofa, tata. Mabalinan nga lang ti 2,000 down payment may. Agtugaw ka pa'y, tulpo. Agdardarasa ngamin, tata. Tila ang 2,000 ti gagarak. Kasta ka na eh. Mabit lang nga ron. Tairwar ko ti kwarta. Pasensya kayo, tata. Nataktak kayo pa kita eh. Inton sumaruno. Di kay ngamin nagulpod. Nawan ti kwarta yaw. Di kay agurder ti kumkumpurme. Taplusan kayo ang makaperhuisyaw iti padayo tao. Uwan, tata. Daitan ti 2,000. Agyaman naklawan ay, tata. Tibilin ko di yun liplipatan. Di yun ramiden. Iti sa bali at tao, tinaramid niyo kada kami. Kababain. Ay, nawaw! Di ka agbalin anaturay. No amom asikati nagkamali, aklo nam kitdi adagos. Di mo ikalintagan ti kamalim babaan iti panagulbud mo. Tapno saan ka makaperwisyo iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.